impanuka barahungabana ikomeye cyane cyane bikomeye ni ndetse bamwe impanuka muri bo ikomerekeyemo abantu barakomereka batanu, cyane iyi ubu mpanuka bakaba bari mu ipfiriyemo bitaro abantu mu babiri. gihe bari mu Iyi rugendo mpanuka bagiye gukina ibereye mu umukino karere wa ka shampiyona Rwamagana hano y'ikipe rugende y'abagore. yitaka aho ihanira imbibi ndetse na Gasabo niho iyi mpanuka ibereye. Iyi mpanuka ni iy'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yari yambaye purake ya Tanzania igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Fuso. Iyi modoka yari irimo itwara amakara, bigonganiye hano rugende yitaka uva Kabuga werekera Rwamagana. Imodoka yari irimo iva muri Tanzania izanye umuzigo hano mu mujyi wa Kigali, bije kugongana rero. Iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo ndetse ituruka muri Tanzania niyo iri mu makosa, irakase igikotineri cy'inyuma ihita ikubitana iyi Fuso. Iyi Fuso rero ihita yangirika bikomeye cyane, irenga umuhanda birangira iguye igaramye igwa ku bantu babiri bahita bitaba Imana. Ngayo nguko rero iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka mu bwoko bwa Tanzania. Asobanura mu giswahili cyinshi cyane avuga yuko we nta kosa arimo, ahubwo igikotineri cy'inyuma kikase nabi cyarangiza kigakubita uyu nguyu wari utwaye imodoka ya Fuso, kandi ngo yari yabanje kumubwira ngo ahagarare. Aya magambo yavugaga mu rurimi rw'igiswahili, niyo mpamvu nyashyize mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo muyumve. Anasema lugha ya Kiswahili, huyu mstari ni wangu, hiki jikotineri cha saidi yangu yenyuma, yule driver wa Fuso anakuja mstari wangu, ninamupiga yule kila kitu cha nyuma, aliko ninasema anaenda pole pole. Nuko nguko yabivugaga mu Giswahili cyinshi cyane, ntabwo ndi bukomeze kuvuga mu Giswahili kuko abenshi ntabwo bumva Igiswahili. Byarangiye rero avuze yuko ngo iwe nta kibazo na kimwe yarafite, ahubwo yamuhagaritse kuko yashaka gukata agira ngo aparika muri parking zabo. Fuso igaforosa, bikarangira rero ikinyuma kimukubise, bikarangira imodoka iguye igaramye. Abaturage babonye impanuka basobanura iby'impanuka bavuga yuko n'ubundi umushoferi wa Tanzania yari yamuhagaritse akanga, bivuze ngo uyu wa Fuso ashobora kuba atabibonye ahubwo agenda yinjiramo. Ako kanya imbangukiragutabara isamagarwa byihutirwa cyane, iziturukana Rwamagana iza itarwiyambitse, ihita iza gutabara abakomerekeye mwino mpanuka, irabavura irangize irabatwara. Abapfuye murabizi ko ambulance itwara abapfuye, isamagarwa imodoka ya polisi niyo yahise iza itwara abapfuye, bahita bajyanwa gukorerwa isuzumwa. Nuko nguko byagenze impanuka, nuko nguko yagenze. Bivuze ngo umuntu uri mu ikosa n'uyu mushoferi utwaye imodoka ya Tanzania iri mu bwoko bw'ikamyo. Ubwo traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yahageraga, yahise imwaka ibyangombwa uyu mushoferi arabibaha. Bamusaba kujya kudekarara asirasi. Basanze anafite asirasi iwabo, iyi modoka irambukiranya imipaka. Basanze afite asirasi iwabo, ntabwo afite asirasi yo mu Rwanda. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko izi modoka z'Tanzania zikunze gukora impanuka, abashoferi bakahita birukanka bakigendera, ariko umushoferi we ntabwo yigiza kuri impanuka ngo agende kubera ko babonaga yuko atari mu makosa. Bityo ari mu makosa, no mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Fuso nawe ari mu makosa. Bityo rero bombi bari mu makosa. Kuba bano bantu bitabye Imana ni impanuka nk'izindi zisanzwe ziba, ntago ari ubwa mbere imodoka yabikoze impanuka abantu bagapfa. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko iyi modoka yo mu bwoko bwa Tanzania nubwo iri mu makosa, ariko ni imodoka ya Fuso iri mu makosa, kwa ko iyi Fuso yagiye isesera yisodeka, kandi mu by'ukuri yabonaga yuko iyi modoka irimo irakata igira ngo ifate icyerekezo cyo kuba iparitse hano rugende yitaka, koko amakamyo barimo bayihagarika kugira ngo mu gitondo iyi kamyo izinduke izana umuzigo hano mu mujyi wa Kigali. Niho yarizanye umuzigo, ibintu yarizanye umuceri w'umutanzania iwuzanye hano mu mujyi wa Kigali. Bityo rero birangira ikoze impanuka. Abaturage bavuga yuko uyu mushoferi yasubizwa ibyangombwa bye agakomeza akazi nk'uko bisanzwe, ahubwo uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya Fuso nawe akirwariza, dore ko umushoferi nta n'ikintu yigize aba uretse abantu yagwiriye bakitaba Imana. Bivuze ngo rero umushoferi niwe wakabaye kuba afite amakosa, kuba yahiritse imodoka ikagwa ku bantu. Uyu mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Fuso ya purake y'inyarwanda. Abaturage bavuze ko ari we uri mu makosa. Bityo rero traffic polisi yabambuye perime bombi, kandi ikindi iri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane neza cyangwa bamenye neza uri mu ikosa. Mu gihe bari gupima umuhanda, nibaza kubona uri mu makosa baraza gukemura ibibazo byabo nk'uko bashinzwe impanuka zo mu muhanda. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro kugeza amagingo angahe. Inkuru nziza irahari ivuga yuko bari koroherwa, nta kibazo bafite. Abapfuye nabo bazashyingurwa ejo ku itariki 26 n'iz'ukwezi
z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bazashyingurwa. Ngaho nguko rero nuko byagenze, ni impanuka yateye benshi ubwoba, ni impanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi bararira kubona impanuka nk'iyi ngiyi iba ku manywa y'ihangu, kubona abantu bapfa ku manywa y'ihangu, buriya ni ibintu biba bibabaje cyane. Rero iyi mpanuka yabaye gutyo, bigenda gutyo, hapfa abo ngabo, hakomereka abo ngabo nababwiye. Iyi mpanuka benshi bayibonye barize, abandi baratitira, abandi bagira ubwoba. Mu by'ukuri ikintu kibi iyo kibaye abantu benshi bakunze kugira ubwoba, abandi bagatitira, bamwe bakarira. Nuko nguko byagenze rero, iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'aba bashoferi bombi barangaye. Ngayo nguko rero amakuru nakagaruka, nimba bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima, kandi Imana ijye iguha ibyo kurya, iguhe amafaranga. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka. Nitwaga Kidasamura, urw'inkoro tubakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, ciao ciao.